Whalawhalahi atu mani wave ka wegwa mai ke liu whakatoka tuwai hata tolu atau wala talu tutupu ke la tai mo tau fōu nei ua whet mai hong whamataha. Koe hata tolu atau wala talu tutupu, koe komisina tolunga hani we ki New Zealand nā kaila whakamoli e he whaktu whono ni we ka kua iloa fuki mai he whalu lilifu. Kua whitani e whiwhili e lilifu iki pule ko Olaf Jacobson ke mo komisina hani we ki Wellingtoni. Longona fuki ai ke he tau leo taongi New Zealand e tau hoko toki nei, ka kua whailoa mai he ofisa he palemia he motu, nā kaila osi e tau whamolianga ke he kotowhaanga nei. Pe ai fuki li rifu komisina New Zealand ki niwe ko Mark Blumsky, mōli kua whiwhili tuai e niwe i li rifu ko Olaf Jacobson, kai nā kaila tau se taha whakamolianga paua ke New Zealand ke lata mō ia. Kai nā kai whelekua he tala hawe ia, koe whakatali ni ke kisia koe a whē ka osia e tamatutakianga New Zealand mo niwe ke kotowhanga tō whakamoli mai he lirifu ko John Keys mo e ka vana e kotowhanga.